ka tlhamalalo go tswa SABC 10 Studio 10 Auckland Park nna Katlego Musiele le Mpho Teme re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana a re thube kobo segole mmogo ka tshedimosetso. I only found out during the course of my stay that the property belonged to Mr. Matlala. At the time, this did not concern me because I knew Mr. Matlala as a businessman. Tse di kwa setlhoe mo kgasong ya rona gompieno solofela go utlwa fa yo o itsegeng ka Witness I yo botsolotsweng mo sephiring kwa komisheneng ya Matlanga a tlhalositse fa nna kwa legaeng la balelapa la ga Vusivusi Matlala. Melawana e tsitsintseng ya dipatlisiso tsa Section 89 e supa gore kokoano bosetšhaba e tlamiwa ke diphitlhelelo tsa pegelo ya komiti ya go ntsha moporesidente mo maemong. Mara jala ka re le batswadi re amogela gore mo bophelong ke di direga. Balelapa la barutwana ba le bararo ba ba tlhokafetseng morago go sepalangwa sa bona se lakailwe ke molelo kgwedi e fetileng ba re ba imologile. These boys are going to show the world that when the going gets tough, we get tougher as South Africans. Mo go tsa metshameko Bafana ba gorogile kwa Mexico City pele ga motshameko wa bona wa Pula Madibogo ka moso. Mogaetsho madume tsa segonjono re di simolola ka gore Witness I yo neng a botsoloswa mo sephiring o tlhalositse fa ne a nna kwa legaeng la balelapa la yo go tweng ke tokololo ya segongwana sa bosenyi Vusivusi Matlala. Se ke moraga gore a tlhalose fa bopaki jwa bo rebotseng ka Phukwi wa 2021 jwa go thopiwa ga diritibatsi kwa Aeroton bo ne bo sa nna sentle go baeteledipele ba gagwe mme o ne a tsibosiwa ka ga lemena la go senola gore o ne a dula kwa legaeng la ga Matlala ka 2023. Witness I o na swetsa go tswelela ka tshedimosetso kgatlhanong nae e ka nna matshosetsi go boleng jwa bopaki jwa gagwe kgatlhanong le yo go tweng ke tokololo ya segongwana sa disenyi Vusivusi Matlala. Se jaaka Witness I a tlhalositse gore ka 2023 o ne a dula kwa legaeng la balelapa la ga Matlala mme a re seo se tsitsintswe ke Captain Zungu moraga gore a tlhaselwe kwa legaeng la gagwe mme a tshaba gore tiragalo eo e ka ipoeletsa gape. I only found out during the course of my stay that the property belonged to Mr. Matlala. At the time, this did not concern me because I knew Mr. Matlala as a businessman. During my stay, I did not meet or talk to Mr. Matlala. Le mororo Witness I ane a tsweletse ka tshedimosetso e o ne a rakana le mathata a mangwe gape mo bopaking jwa gagwe mo go tweng o ne a dirisa nomoro ya dipatlisiso ya segongwana sa Nyaope go fitlhelela segongwana sa diritibatsi tsa cocaine kwa Aeroton mme ne a re fa a goroga ko o ne a laola lefelo la tiragalo le go bega go nna teng ga warrant officer Magane Sergeant Phakula ga mmogo le mokaedi mogolo Mashaba semolao bao ba latofadiwang ka go utswa diritibatsi. The distinct impression that I get is that you wanted to use the inquiry you were already involved in as a foothold for you to go to Aeroton, and getting to Aeroton, then leapfrogging everyone else who was there to then say, because I already have an inquiry, I'm not even suggesting that would have entitled you to take charge of the crime scene. But for you to then say, because I already have an inquiry that is related to what is happening here, I should take charge of the crime scene. Go le jalo Witness I o lebane le dipatlisiso tse dingwe tse ba le ditatofatso kgatlhanong le motlhankedi mogolo wa di-Hawks Major General Feroz Khan kwa Aeroton ga mmogo le tidimalo ya gagwe ka ga maitsholo a sa siamang a ga Magane Phakula le Mashaba ba ba neng ba latofatswa ka go itira ekote ke batlhankedi ba di-Hawks ka maiteko a go leka go utswa diritibatsi. And thus you create the impression that their conduct was proper. It's the people who interfered with what they were doing that were acting improperly. And the question is why? Why do you do that? Maybe I should have stipulated, Commissioner, that also their conduct was improper by removing the bags. I didn't state it in my statement. I should have stated it.
Kgabagare Mokaedimogolo Mashaba yo o tla latelang go neelana ka bopaki o kopile go neelana ka bopaki mo sephiring ka a re ga a tsoga mme kopo ya gagwe e kgapetswe thoko. Ditheetso di a tswelela. Malatsi a boetapele jwa ANC kwa masepaleng wa eThekwini kwa Durban a balwa. Tsiboso e dirilwe ke mokwaledi-kakaretso wa lekoko la Umkhonto Wesizwe Sibonelo Nomvalo ka nako ya mogwanto ka ga thebolo e bokoa ditirelo kwa masepaleng o. Matshutithuti a baemanokeng ba Umkhonto Wesizwe ga mmogo le batlhankedi bagolo ba lekoko ba ne ba raletse mebila go isa tšhakgalo ya bona go boeteledipele ba masepala wa eThekwini. Ditshupetso tse di simolotseng kwa Carisfontein ka makgolokgolo a balatedi bao ba dirisitseng dibese go ralala masepala di latela ditheetso tse di neng di tsitsipane tsa Scopa kwa palamenteng tse di senotseng tsamaiso e sokameng ya masepala. Gareng ga diphitlhelelo tsa morenikaretso ke tiriso e botlhaswa ya matlole e balelwang go diranta di le 6.4 bilione mo dingwageng di le pedi. Palamente e utlwile gape gore go latlhegile dibilione tsa diranta ka ntlha ya tsamaiso e sokameng go se latele tsamaiso e maleba ya theko ya thoto ga mmogo le tshalelo morago ya tlhabololo ya mafaratlhatlha. We don't have confidence in the ANC municipalities across because they've reduced them to entities of corruption. They've reduced them to schemes of tenders for certain individuals, for certain cartels, and for certain families. So the ANC has failed in this country. Baagi ba eleng ditokololo tsa MK ba ne ba nganga ka gore thebolelo ya ditirelo tsa motheo e phutlhamisitswe ke bonwenwe. Can't just allow the municipality to loot, allow the municipality to do as they please, and when we get there we have a problem. We need to start asking those questions now because we believe that there are people who are not working but they are under the payroll of eThekwini municipality. We do believe some of the malpractices that are happening at the municipality is because of the fact that they are deliberately doing these things to make sure that abantu that are ratepayers are not getting the services that they are paying for. Ditshupetso di khutlile kwa holong ya toropo ko lenane la ditopo le neng le neelwa dikemedi tsa masepala. Ditopo tsa bone di akaretsa boruni jo bo ikemetseng ba forensiki mo dikontrakeng tsotlhe tse di mo lenaneng la theko ya thoto ga mmogo le tseregano mo mathateng a metsi mo masepaleng le badiri ba eseng ba nnete. Melao e tsitsintsweng ya dipatlisiso tsa Section 89 kgatlhanong le moporesidente Cyril Ramaphosa e supa gore kokoano bosetšhaba e tlamiwa ke diphitlhelelo tsa pegelo ya komiti e malebana le merero ya go ka ntsha moporesidente mo maemong. Go le jalo e kaya gore kokoano bosetšhaba ga e tlamiwe ke katlanegiso ya komiti ntle fela le fa e le gore go supilwe tatofatso e le nngwe kana go feta kgatlhanong le moporesidente. Palamente e ne a pateletsa go tlhoma komiti e malebana le maiteko a go ntsha moporesidente mo setilong go sekaseka diphitlhelelo tsa pegelo ya panele e ikemetseng ya Section 89 e fitlhetseng gore moporesidente Cyril Ramaphosa o ne a na le kgetsi e a tshwanetseng ke go lebana le yone e ka ga phalaphala. Komiti e santse e tla neelana ka dintlakaelo le lenaneo la yone jaaka bontlhabongwe jwa go ka konosetsa melawana e le gore e ntshitsitswe. Ntlha ya go batlana le moeteledipele wa dipaki e tlogetse mo diatleng tsa komiti. Ga go ise go totobale gore komiti e tla tshwara leng kopano ya yone e latelang. Re boe gape re go amogela mogaetso mo karolong ya bobedi mme re tsweletse ka gore Aforika Borwa e thulaganyetsa ditlhopho tsa dipusoselegae ka Ngwanatsele mme SABC ka kgolagano le komishene e ikemetseng ya dipatlisiso IEC kgotsa ya ditlhopho IEC ba ithankgolotse letsholo la go ka ruta setšhaba ka ga merero ya go ka tlhopha. Maitseboeng ano re buisana le motsamaisi wa IEC kwa Northwest Rally Dimo Ntejane ka ga botlhokwa jwa go ka ikwadisetsa ditlhopho. Raitso re go amogela mo dikganyeng tsa rona tsa SABC. Khotso ntate Katlego le ba bui ba hao lapeng. Ra a re simolle fela ka go re tlhalosetsa gore ke mang yo a siametseng go ka tlhopha. Motho ya siametseng go ka tlhopha ra e lokela gore e be South African citizen e be motho ya dilemo tse 18 go ya hodimo. Mme motho yeno o lokela gore a be le green coded ID, smart card kapa yona valid temporary identification certificate.
o sa tswa go ka tlhalosa raetso gore motho o leng gore o siametse go ka tlhopha gareng ga tse dingwe yo ikwadiseditseng ditlhopho botlhokwa jwa ga gore a kgone go ka ikwadisetsa ditlhopho ke eng tota? Botlhokwa ke gore mohato wa pele ke ona wa gore o lokela gore a be lenaneng la bakgethi sekai voters roll obane voters roll ena e sebetsa le senotlolo se o bulelang gore o ka nka karolo dikgethong tse bang teng masepaleng tsa rona mme hape ke yona tsela ya foundational democratic process gore o nke seabo tsamaisong ya government ya rona wa mane kapa hona boemong ba masepala. Jaanong go ikwadisediwa go tlhopha jang ebile motho a ka tlhopha ko kae ebile fa ile gore o no ikwadisitse go ka tlhopha mo nakong e fetileng a o santse o na le nako eo ya gore le mo ngwageng o no ka ikwadisa go tlhopha gape? Tšhono ya o ikwadisa yona e teng bathong ba qalang go ka ikwadisa mme ba ka ya ho online platform ya rona register2vote.elections.org.za kapa ba ka etela ditsi tseo di tla be di butse ka la di 20 le di 21 kgweding ena re leng go yona go tloa horeng ya borobedi ya horeng ya bohlano ba ka ya mono ba lo ingodisa kapa ba etela kantoro tsa rona o phatlalla le masepala tsa rona boemong ba naha go tloa horeng ya borobedi go fitlhela horeng ya bohlano hape hona le targeted registration e o ntse re etsa mo eleng re ya mo ba bodudu ba rona ba leng teng re kgona gore re ba ngodise mono re ba be lenaneng la bakgethi. Ke eng se leng gore moagi o tshwanetse ke go ka se tsatsi a segolobogolo jang fa ile gore o simolola go ka ikwadisetsa lekgetho la ntlha mo ngwageng ono? Wa bohlokwa ke gore ha o ikwadisa re qala lemong tsane tsa 16 years e be ba motieno o lokela gore e be South African citizen mme a ka phallela ditsi tsena tsa rona tsa gore tse tla be di butsitswe ka se ke boletse le kantoro tsa rona gore a ingodise a hlahelle lenaneng la bakgethi. Mme yaanong potso engwe ke eng kgonne gore a motho o letleletswe go ka tlhopha fela kwa ikwadisong gone kgotsa o ka nna wa tlhopha gongwe le gongwe fela fa ile gore o ka tlhopha teng? Ntate Katlego kgetho tse re kenang ho tsona ke kgetho tsa masepala mme potso ena e bohlokwa haholo gore babuli ba rona ba utlwisise. O kgetha moo o ingodisitseng teng monyetla wa hore o ka kgetha setsing se fapaneng mo lekelang hore o lo vouta teng ha o yo ho hang mo dulang teng ke mo o tla lekelang hore o kgethe teng mo ingodisitseng teng ke mo lekelang ho tsamaya o lo kgetha teng hobane taba bohlokwa mona ke address ya hao ke yone re jetsang hore o lokela ho ba setsing se feng o lokela ba segmenteng e feng ya voters roll mo o tla kgona hore o lo vouta teng. Fa re konosetsa re ntejane puisano ya rona tota molaetsa wa gago ke o feng le gore o ka o tlhagisa go babogedi ka ga go ikwadisetsa ditlhopho mo ngwageng? O babogedi ba rona ke rata go ba bolela gore kantoro tsa rona di butse o tloa horeng ya borobedi o fitlhela horeng ya bohlano go tloa mantaha o fitlhelela la bohlano mme hape ba ele hloko gore kgweding ena e o rileng ho yona ka di 20 le di 21 tsa June ditsi tsa rona tsa go kgetha di tla be di butse go tloa horeng ya borobedi go fitlhelela horeng ya bohlano Thapama. Re a leboga re Ntejane yono ke motsamaisi wa IEC kwa profenseng ya Northwest Rally Demon Ntejane re buisana nae ka ga botlhokwa jwa go ka ikwadisetsa ditlhopho mo sekhutlhaneng sa rona sa laboraro mongwe le mongwe sa letsholo la SABC le IEC se se sa merero ya ditlhopho. Re boe gape re go amogela mogaetso mo karolong ya bofelo mme re di tsweletse ka gore baagi ba Richie ba tlhagisitse matshwenyego ka seteišene sa mapodisi se sa kgoneng go dira sentle ka ntlha ya go tlhoka motlakase. Go setse go fetile kgwedi seteišene sa mapodisi sa dire le motlakase ntle le motlakase se se kgoreleditse go bega ga borukhutlhi bogolo jang bosigo. Baagi ba re tlhokego ya motlakase mo seteišeneng seno sa mapodisi go dira gore go nne bokete go lwantshana le bosenyi bosigo.
batswa setlhabelo ba bosenyi ba re ga ba leka go bega bosenyi bosigo ba laelwa gore ba tle gape mo seteišeneng mo letsatsing le le latelang ba re seno ga se amogelesege. We can't lay charges. We can't get help from the SAPS. The phone lines is off when there's no electricity at the building. I want them to do changes. Yes, nobody's safe in Richie. That's what I want. I want changes. If you're actually an old lady, when there's something going to happen, how are we going to reach them? There's nothing they can do because we can't find them. We phone. It's only ringing. Nothing is coming through. Unione ya mapodisi SAPU ya re ga se seteišene sa sepodisi sa Richie fela mo profenseng seo se itemogelang mathata a motlakase. Unione ya re e ikgolagantse le batsayakarolo go batla tharabololo mme ga gona diphetogo. Re le mokgatlo wa SAPU re awe ke ka ho re ile ra qetella re lateletse letona le ikarabellang ho tsa sepodisi mo Northern Cape. Sepodisi sa Northern Cape sa re se itse sentle ka mathata a motlakase kwa seteišeneng sa mapodisi kwa Richie. The South African Police Service, together with the owner of the building and the Department of Public Works, have ascertained that the electrical fault is at the building and measures are being implemented to resolve the matter. Le fa tota sepodisi sa province se dumetse gore go na le mathata, baagi ba re ba batla tharabololo ya ka bonako. Tebogo Msimanga, dikgang tsa SABC, Richie. Ba malapa a barutwana ba le bararo ba ba tlhokafetse moraga gore sepalangwa se se ba isang kwa sekolong se lakailwe ke molelo mo kgweding e fetileng kwa tselafefong ya Apple Cross Tswaing kwa ga Masemola kwa Limpopo ba re ba imologile ka gonne ba tla kgona go ka boloka bana ba bona. Barutwana ba le babedi ba mophato wa R e leng Kgodisho Moruthanyane ga mmogo le Lokuthula Fankomo ba dingwaga di le 6 ba shile lore fa Blessing Pouane wa dingwaga di le 9 a tlhokafetse kwa bookelong moraga dikgobalo tse di masisi. Barutwana ba mophato wa Grade R Kgodisho Moruthanyane le Lokuthula Fankomo ba tlhokafetse ka letsatsi la kotsi. Tekisi ya bone e tshwere molelo o bogale mme bangwe ba barutwana ba ne ba itemogela dikgobalo. Lefelo kwa sekolong se fitlhelang kwa teng le tlhoka sekontiri. Mong wa barutwana Blessing Pouane o tlhokafetse beke e fetileng kwa bookelong. Ina bile re swara ga mpe mara jala ka re le batswadi re amogela gore mo bophelong je di tlhwa direga tša poloko re beakantše Sunday se sa di 14 kgwedi ya June ngwana wa 2026 ka 7 o'clock re tla be re thoma mo lapeng go phutha ngwana o go be go ne o lokelela kwa lefaufaung ke eo ya go khwetša e le gore e napile re tshwanya ga kudu fela ba mmušo ba ehlabane le kgone re na le letšatši la gore bjale re ka o phutha tlogolo se sa rena. Kgodisho Moruthanyane le Blessing Pouane ba tlile go bolokiwa ka Lamatlhatso le ka Sontaga kwa motseng selegae wa ga Masemola fa tirelo phitlho ya ga Lokuthula Fankomo e tlile go tshwarwa kwa Bushbuckridge. Ke Katlego Nyoni wa dikgang tsa SABC ga Masemola. Mo go tsa metshameko bafana ba amogetswe ka tseatla tse di bothito fa ba goroga ka kwa Mexico City go sa le gale gompieno kwa ba ileng go ka tshameka motshameko wa bona wa pula madibogo wa sejana sa lefatshe sa FIFA sa 2026 kgatlhanong le Mexico ba ileng bangwe ba amogela baeng. Setlhopha se amogetswe ke balatedi ba kgwele ya dinao le maAforika Borwa a tla seatla kwa hoteleng ya setlhopha. Setlhopha seno se weditse peke kwa kampeng ya sone kwa Pachuca pele ga se ba bolelela kwa Mexico City malatsi a le mabedi pele ga motshameko wa go simolola tonamente e letilweng ka tlhoafalo. Ebile di iri tše tharo gore bafana e goroge ka hoteleng ya toropong ya ka Mexico morago ga go sepela ka pesi yeo e bego e dikaneditšwe ke batlhapetši ba tšhireletšo. Setlhopha se feditše lebaka la go feta beke ka Pachuca morago ga go goroga ka mošupologo. Bafana e ralokile kgatlhanong le Jamaica papading ya botukišetšo bja papadi ya mogopo wa lefatshe. Papadi yeo e raloketše ka Pachuca. Tona ya dipapadi Gayton McKenzie o feditše beke ka moka a na le setlhopha ka Pachuca. McKenzie o re setlhopha se swanela ke go ntšha ka ga tšhweni phadišanong ye. I think our people should stop underestimating our team. This is the team that qualified despite having 3 points deducted. Some teams like Nigeria didn't qualify and no points were deducted.
McKenzie o dumela gore baraloki ba Afrika Borwa ba tla go beša wa tuka go sa šetše palo godimo ya bathekgi ba Mexico yeo e leng beng gae. This team has proven that when the odds are against them, they rise to the occasion. The Mexicans, the soccer gods, want to see a result. We played 1-1 at home. We're going to play maybe 1-1 here. At worst, at best, we'll beat them 3-1. Baemanokeng ba Afrika Borwa ba re le ge palo ya bona e ka se lekantšhwe le ya ditlhopha tše dingwe ba ikwa ba le motlotlo. Yeah, it's very exciting. I must say, seeing our home team coming back after 16 years, a rematch. We're as excited. Look at this. I mean, look at this. I flew 36 hours to be here. And you can see how much love Bafana has been given. Balatedi ba selegae ba re ba nyaka Mexico e thopa papadi ya pula madibogo a mogopo wa lefatshe. E fela ba laeditše lerato le legolo go Bafana. We're very excited to receive the South African team here in Mexico City. Yes, because I saw all the South Africa team. Motho wetsho dindile kalo tsa segonjono dikgang tsa sepedi di a latela ka moso mo SABC2 le SABC le hae ga jana ke go tlogela ka polelepele ya maemo a bosa go fitla gape re kopana mo nakong e tlang. Phiri o rile ga bosegangwe.